Usambut Menteri Rangba Kajala, Ubadiru National Vice President ke NPP Ba Prastun Tensong, Ula Kerwit Kela, Yaunong Aikitin, Jong ke Trinamool Congress, Usaket Gukhale, Laka Boong, Bakatega Jinkwa Yatai Nia Jong U, Kade Tangka Kam Kulung Kena Sudah. Habakren Halokane, Uba Prastun, Ula Ongru, Kai Kaba Ute Unongilam ka TMC Utip, Shapang Kajala, Meghalaya. Hangno kayin song mo gade megla usong sa ay megla utip ayu mo uya ka megla wan batay start mo nga try ka kalong so illogical but nga ngam sutanat li kata te lada utho man siya ka party kala balong we re changa kum dukti chibsta kata kum tho ju kamu kalong kulum kana but ngamla airu ban pediang kum ya kane ka jajing la ju but ngam entertain ru ngi na comment ngim entertain kum ni ka jaj beriu ngamar ba uni lada day penman ba wan da kawai pat kadur uni uday spokesperson la ni utaw jules secretary jong kaseng jong ka party tengah serai ba unwan syangi da kana kadur na mangang address yang aku dipuji sibista lalu address yang aku vice president jong ka NPP katakan ya je kumwe dengang nganga day dipuji sibista jong ke jela tengah itu uni beri udah we tinggian ngarepsen na kaliang kejela na kaliang jog komen kum ke MDA komen na daw ngam recognize yaw ni upri den ray lada uong bade ka political issue ka ngikren la se ka kerteng jong chief la kerteng jong national president la ni national vice president la ni state president katakan ya de kumui ray ha ka bidai bat kene ngopi ngam pediak bat ngam so don kamiru ngam itu iru ni upri bat umdai hiru no megla uban wan batai start ki bro ki kam ki jam ki bangi ngitre ha po kecela